Mudah-mudahan baik tuntas. Oke juru talung di negara Astina memang seueur harus dipensarkan ke setiap penjuru dunia. Tapi yakin dugi kadangan ayeuna teh daya wartosna di mana aya dasar kumaha nasibna. Wa batara sampurasun gua. Abimanyu ya kami degawartosan wire Kangjeng Rama sasasih deui yamulna Raden Gatot Kaca hingkang bakal lumampah ngepet soder merak ibing sosodera sampurasun wa ibu sagata